Ubak lambak starwal mangar, pesen juga sen KSU, ulapan pakai jeng sokya bat threatening ya ke sokar ke bamenta, kabel sting nak bata banjada ya ke jangan rong kertep ke mendiar syakat jalla. Kau ini kini jeng sting kalau kajeng pampetrekam ya ke MRSSA, maka jeng orang jeng bercerang ba amna kamu panwet mentrai, hapo ke jalan bakhalaya. Orang rubak kini kapat pau pergi lihat kai, nak bata jeng mentrai politics ke jengki, jeng kok borom ke jengki, bat ke isu jeng kajak pendriu. Ini nak lain juga sengong kamai nak saja mendek kenen rai. Tak sukar kamla ban khandrai ke media nak lain juga sengkan jai khandra baik. Penyang ye ki kherdop aman lagi jaga khana man khanglat. Ye kan ke jongan rong kerthap ke media syaka jala ka ber jelai ba hakin ni kisngi ki ba mentah. Kini ba lambok star lapan pau hadir meledak ban penlang ye jeng rakhe. Ye ka lukhu senyap dokter sing menen kasni ka khanyo tarik urai tong arjar arpusau. Kini mo kini ka ain rumah iba kedan kan game ke cuti kejeng ya kwa buram bat kejeng kwa ban hungur kungo saya teng ka political interest jongki teng gila le kai pat isu jong jai kede jong ajala hajing ji salai kita ki kedok rung kedok mi hani ka brief trap ni to identify to arjar khatsan kan riu lai hadu kumbak khatra tali spok gorohil ka identify hadu dang bakla apoi do arlai tali yang kemau masuk di nombor. Di lainnya manusia bikin mau ke sarkar ke ongba, di ongba ke jenglot ke juara lah tersenada kedok. Kadang ni ong di popular. Jadi ajemur boleh tersenada bilang struktur bilang prefab struktur untuk. Sarkar support lah Kongo dalam periang. Pak Syem dia tak pilot pengatak di ong pilot project kejengki. Kalau senang tipu umling pada buat ribuan ni di sarkari mungkin sarkari. Ang tulah tau amdai umban talasi yung tahu coronavirus untuk keluar ke restriction sinta kerita entry bekeran hari sunyuma sulong banjir kat no to klam keluar kuntu ke tang sukut to ka klam itu ka kedok tu ta ka kelajin ja de gani kan ga kadi ka jubam ke basai ba ke sarkar ka kwa iban le ka ba kami ba jong jala jong ja ba hak niki nadu kan to ba haduk nang ke ski kamduna tu ajar sebab tang kibere bomdon watang ka spot ka selama biang ru kidon badan pik kidon badan tiktok selama biang kidon ba apply ko permit kidon ba le dinai ko taru ngam ruang mengibe ko taru so an sa mawo ka kadon bi ka sai badan ti spak ngot ba biang kot biang selagi don tang lai ko daerah sentang hapan be tempat kemla pan sisa jele wat dondu wat ngam kwa bejefen dondu wat konduktor kubur kalau dalam juga beri kontak semesta. Demo uba, demo pular ba, pen final tak distrik pun kejelah kuat. Dari majoriti kita ada tidak tek asam. Kalau kemkan kanu belak pen secara di nak dia. Dehlo kata nak dem yang kesan, ngasliak teng ni sekmat. Musuh campur kat sebaik kilat kelenti, kilat bentar menghapan le, andai kini kejingjai. Khanra ke cek tungi kelomba. Buat pedeng ke sarkar persang ban khang lenti ban khang lak andai. Yang nampak bersusngap mereka, yang dia tengah sini tak ada, yang ini bersokan kalau sencir rekam atau terekam itu kiai kau tak lupa. Habangi keren jika polis department kendai hikawai kecemperia atau bersokan. Habangi keli atau kami itu untuk begini extensionnya berkiam juga presiden juga no my circle pada task force kecil kita teng force bakalan ada SPJ teng. Nakeli itu kita kulit orang kulit kiam nak berkeli jengkeli. Kot jengkeli dia juga setiap penangkam dia gerkom. Dia ngong saya ka waran ras iyo buat kem berhukum pertama apa ni? Dia marhum tu bisa pelatnya. Dengan keli yang beli kem ni hak na jerong. Kita na jerong lu kem namla berbab. Dia khadu kuai ngak sutu ba kare instruction yang government ni. Jika jengkeli mentah kalau ke sarkar ke instruct ke polis department ban khot samon ban thep dia sikit khot tong kisang halang tong kamtam tong isu jengkeli long tak nongot ke sarkar ada pada detect pak dia tu illegal immigrant tak nongot kita kibalak penting bakal sarkar lihat dia benar aku tu hendak mentang aku mau bangi hak jarak penterika mangi ya ka hendak ke sarkar persang pen keno dak mi tempat hendak masuk orang tengah kawai ke jenglong minister bak jenglong mikmat kam ke permanent post kaditang kontraktor keban sokut isin kesan senam ibadat kidon lojong kalah bak kaya pada sejubak apa tong ka kasih sunyon ni ka seng ro koi ni ka senjang abang sedang na dukan dari tong tahu pernah
bat wilayah teman distrik per idon duk shaman ki sunong kita wa per ba ban penting kena ba ngecek dia kita dengan durep la tek beriwan ta petikan tempat Islam hakini ki jingya denti kini kita yo diberi bom don kot selagi la palat ka hajar sespak abang keling ipan tangke ipek ko kin don te kata galong lagi dein am ginong dia wan dak jing keling bahe te ka pelong ingi pat balai ngi sabanya kune ban wilayah personal wilayah keren sarkar baga de menteri kamno ya emergency wilayah keren sarkar baga de menteri kamha ya tuka bu permit badandu siam wong kamdon IUI gitu ke warak kemai jong ke sarkar ajar forum itu tengba kapan kuma keno badai keno balai kadang isong ada kesarkar kelek pada ki ain ba don lupa minang kami nanti jaka kinang perklan kinang penba kinang penjana hindai ngi iban ban ba yele ba tap ba kelek ban thang no kata ke bengi susi ba kham susi isu golong ba haw arjar khatway apor wanda amendments pang rules ko permit kesarkar tu por lamba kala lai polai lai penangut kala krit bos nampak kili bos inspektor ban penpej ka kam hari teng gijuk bereu la thom nampak ka kam juk bereu lai training hundai mentak tip ke itak bok permit tu ketap bat I kene ka dei ka jik ngahap ban ong ba kene ka jik bakla ba ka jik fier na kali yang kesarkar akabakan pentikana ba penjanai ba kita ki an ba don kidai ban terekam jena kali yang jong kaseng nam song thai wat padang jukini jing pentarha ka jing khot somon ka jing tap gs ki khot ndai ka jing kali ya ka sukar mata kalong kat nungut kita ki mender ki bom don khot sensla ka depan ai da khot duma kat nungut ki kontraktor ki ba pentheng ya kata ka an sarkar ru ba don ba la khot somon na police station andai kumbolong la da ngi ya rapan penterekam ya ka ai ba ka sarkar ka lek lek ka persang ban ong bang isim ya ka ai klem kuwa ban sim ni ane keti hindai dai jing le kuman yuk sarkar ka perlong ini boman sebat kapan hias madan yung ban sim ban pentri kami ka ane dai ka jing sim ka jing hiar madan ka jong ka seng pat pipat sang balang ni kalong ba ka dai sebentar mi ka siu sarkar ka le telah ka ong ba him dai ban him don buat ban cek ka sarkar don buat boleh kam cek boleh kam le